Boyo Nigeria moyo onu na-emeso ọkpa ọtọbụrụ dị mụ fiarishiri kpegede na religious na yawele mi dwa yiri kwa ya me URHOBO in Nigeria oro bobo ti oiro o oyo shenya gewego onu na-emeso pa wemi odeme na oya jode na okebe o if you listen na ganera inu ma o mi ma po me yiri o if you listen na ganera inu ma o mi ma po me yiri o mi kwako mi kwe ifira podisi ganera inu ma o mi ma po me yiri o isio ado if you listen na ganera inu ma o mi ma po me yiri o if you listen na ganera inu ma o mi ma po me yiri o mi kwako mi kwe ifira podisi ganera inu ma o mi ma po me yiri o if you listen na ganera inu ma o mi ma po me yiri o if you listen na ganera inu ma o mi ma po me yiri o mi kwako mi kwe ifira podisi ganera inu ma o mi ma po me yiri o isio ado if you listen na ganera inu ma o mi ma po me yiri o if you listen na ganera inu ma o mi ma po me yiri o mi kwako mi kwe ifira podisi ganera inu ma o mi ma po me yiri o ekuge ganera inu ma o mi yiri ganera inu ma o mi yiri mi kwako ro kure mi fira podisi we na o ganera inu ma o mi mi kwe mi ro ko mi fira podisi o ganera inu ma o mi yiri otio ya barobo ganera inu ma o mi yiri mi kwako ro ko mi fira
You